nka n'ubundi buntu kushanga nka even haro banke zidine ho kwekika waburumu okwatwa bagira ngo ushohora heru urugero nko kubatshomesa kandi nano kureto buhereza bisya hasi n'ikintu cy'urunja abantu bihangeri abantu barushenye kumanya banka ya Bank of Uganda uko gukora nenkora yayo. Banka Guru niyo banki iri kurebera sente zone zihanga n'ibitongore byone byineka kwate kona na sente. Gashaka Abraham Muganza. Reka tumuriho ntugaruka nagarukorata. Hangura school fees yo mwaka gona. Echo inokora shashora school fees urukoze samomo. Yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara. Ronda ho nambe 2 school pay. Aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees. Teka mwe namba y'umwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo wa sente zo kwenda kushashora. Rero wamara teka mpini yawe. Aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Orwo kubanza bazire nabo ntendate banenge kubanka bashaho agire bintu bwato muto nabazo wa doctor muto twonka doctor muto umatu wa checking up tugumana naza kwarwira maraka umubuze yakushe bamucebe muzo umushija gurimo tugurumo mwana tuwaza kutambira nje I like those parents umuntu ashobora kubuza mushobororere bitabyo kwikiza of course doctor gota kwesigana ndaga kunyiga but so abazire ni mugumi mu suspicion ya amatu amaraka umwana yahembo mu ruteka Pati rukoro ratinisha I think namaraka namatu you get it so rero ke muni wa parent okufayo kumanya ico mwana kurwara nichi then mwana naza kukunoka aha mutagira kimwatamo amatu charite arabo kamurira muri bishaka wakanya kananya ndakakubuza Okwenda kwanjira umuhereza umbyemizano otaferwa program yakadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda. Oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako graduations emipira nenkunga nezindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda ombere kwije juba bakwa no wakwa abekibina wakora ati okumuntu bakazanyije bakakira mutindimu boroku ito bekibina cyo mbashe bitwaro mukaka icyo nakwe eje baragati yakugamu bas ahantu ho waka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamumugana nkahemanya kora uraganda gamara w'isani tuva bashawe bari myonga Kuruka yumka humro habara majishenda nabana kurwa mu Kereziya ya St Jude Rubinda Catholic Church Parish Mbara Archdiocese batankora urugendo okuzana mugongo ubu bari kwetebekaniza kujaguza ekiro c'abajudizi.
Batakasimbwire babanza omukitambo kya misa ekyayebemberwa omuhwezi wa bwana mukuru wa St. Jude Rubin Catholic Parish, Reverend Father Riveriyo ayekundira. Mutumor kwera gubashumeho gubarinda mu rugendo rwanyu kandi hati n'ebiro byona. Amina. Imwabara majiba parish ya Rubindi nabatayi banyu nimba kwa sebendereji igende ne baranga abo murazehona kandi ruhanga babangire mugende kurungi mwicheye kurungi. Aha kubasibura omunyeshengero wa Kashari North yahikaho kandi yashababa okwerinda butandu ahangute. Zibaino zagenda zibaranga kureba ngo wahikayo umusingi. Nyowe ubwo mwaka n'umwaka gw'ikumi umukuramaga. Konka ibirunje binshangire na mugongo ni byingi munongo. Cyo kurebera tukaba turi abantu bake hata bariyo nubeyongera bakurebera ari nyowe abo kube byantwire byona niyo nimbitunga. Umubari yo mu rugendo harimo n'umukikuru w'imyaka yakura. Omukuramago kize mirundi yanjye 10. Umuhanda tubensanga mu bintu bingi konka hitugire gusema mirundi 10 twestakine kitukushangamo. Kwihaha uramago rwerekire ngo tungire mu butandu konka nayo butandu turagire birenka inkekizuba. Gashakwa Anyine Fred. Ntubendeza urugendo runji omburu yo kwatiraho abahereza b'amakanisa okukora kurunje mirimo yabakwasibwe abiciriza bashabwa okwayici baruko basobutaraha ahabo burisa bwa Greater Mbarara ehurije bagitongoriza hari Kisenyi Church of Uganda barukusha kuzekiro cha St. James no kusema omuhereza wabo. Ariko yabutumwa bwe aha kujaguza ekiro kya St. James aha Kisenyi Church of Uganda no kusima omuhereza wabo akidikon wa All Saints Mbarara Venerable Reverend Patrick Atwire ajumirira barukore emirimo yabo omuringo gwa binkwatire ki. Orashitamire okatekateka ngokutwamara kushabira abana omuhereza wawe oyina abana bana bamwe baryo mu university abandi baryo mu secondary abandi baryo mu primary bono bapakingire ebyo shoppingire bono shashwire fees arona bine capacity bahumuruka tamu yo kubanza nashashuro mwaka gona omuhereza shabira abana bawe no bumwayizo wawe asimba amashu ashabira abana bawe kandi sento shashwire fees wasigazaho toru kumureba tokamubuza wato wawe nahumuruka ryari Mbuzi ogusteka techerekeka Haleluya bwena hatedani kareba rekwisha bwena hatechiriyo ninza kusima ubwo ko yabagambire tukuru kunsima ninya ndiyo ninza kusima ranga kandi mbashaba mwinima bariyo abara kwasubwe munyongere munsimire ho munkwasi. Herbert Kamugisha mukuru w'abakristo yahabo bureberezwa nkore niwabira ari omujenyi mukuru kandi ashabira bikiriza okorobera no kwabahereza babo kitinsa. Umuntu orwenda kurwanisa omuhereza nyona ndi omuhereza ubwo nisikani abakristayo mwarwana abahereza cyakitekura kandi tekuteka na step ariho ubwo rukuferwa n'umunyabuzari ningo umunyabuzari atiro bucenyi uremwa kuzayo ahubwo muri mugo buhereza ariho umucikace twereze kuferwa mu muntu memba weitu omunyobati ndajire yo mukazi wanje niyo yajire abo kwangandi yo mubuhereza niyo ningambe byo kuroreka ngo umurimo go buhereza ni kugenda kukwata uhinduka property yekanisa. Obureberezi bwa nkore bwina amasaba dikoni 18 amarisa 88 na sub parishes 98. Gashakwa Eli akiza. Ntugaruka n'amakuru akabiyemzana. Orwa kabiri horo koma kuboyine twa project sort twingi ekimwe kuchikufa amisho gatankahi ugatakuriya ubano manyo tumwene season eji y'umwani
nagergamu ejo nakwatamu kunda aheze nazo mu mpuna hati kuturabe nturgo mwana ntuza kuba ntuzo mu njoki kwakura ubwo nubwo cyo nabwo twagira ata twabwihayo kuturabe nturgo nabwo ne cyane twazanka kuri yo mbyenyanja nabye byiyanja byona twabye yatuyamwe byenyanja nabyo twagira ata twaguza so benefits no kugira ngo no kwaturoku urugayo ukwaturoku ekibankirgamu ukwaturoku mwenu nogumo mu vicious cycle. Otaferwa. Hello, my beautiful people. Mukije boro je. Agani Yaho, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. Nalomishye Semba GK, the one kantija kubizusya ngo tuti ni home shonji. Program. Okurugariya. Monday to Friday rock kwanza pakora katano. Shaha mshanje nechweka mpaka shaha mwenda zo mwihangwe. Yes, aho kubano shake shongora kori kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shiki live aha TV we. Kandi twakwiraho na vibe. Yes. Hey, unakani mbeno. We love you so much. Stay tuned tubakunda. Bye bye. Tenza mugongo we. Tenza nyikunye bari kwiraro. Tenza mugongo we. Tenza nyikunye bari kwiraro. Tandikiza bakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurgo no kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utwakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe. Urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze. Urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka. Omuntu okubo wa mani ninga shiwo munyeto ku buryo wa mani izina no ryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo rukweto wakuze. Urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinduririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa. Kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Omakuru agebyemzano timu yompira gwebjere y'abanyamakuru abatoro basinjira bashima na gori na hariyemwe umzano gumukago kandi oguzanirwa hacaye cha King Oil Complex. Mubongerendi. Munonga ahabwo mpira ogw'abanywani abanyamakuru okurugashema n'aba timu ya Footpoto ninga si Tompa ahabwa Toro yone kandi mpira ogu nyowe nka manager wa timu eya Toro
ninsamirwa munonga abazane banje bazine kurunje munonga twatera gol ina RM kandi twagiye shema ntwenda kubatera 5 ahari 0 Webariyo kuba murebe murunji owamakuru agihangwe wanaga kusina abantu babaza charity agane tujaga bayisiyo shayibiri somo baziyo mu makuru akacenshire nyenda kubendeza camshana nonje You are so different. Oh, yeah, we don't worry about it. You call it kabali. I do, I do, I do, I do, I do, I do. Hejuru kundo teka shara, uzima jikume kebendera. Dika yoko fantasy. I'll be a ninja, your sexy ninja. Yamwa, sisabora kota, niwa pesana buleno wana geta semera. Waliwo hustler, 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 get the people. Wabulamu bamusibe njegere. Twegiteho aha programu yareba hindijire ahituruko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Siko nabenire bantu kandi tegatika uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani in expectations ezina binini mukana mawana ekeriyo kujya mu shwe bomusheja okutina hanga. Nitubantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko. Abashomeza kunabemba bo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe. Ranga kandi tumunsi konkanyizire kugashaki. Ndyaye gasiraki. Ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki. Reba hindijire nebereho bursande shahi naze kiro aha TV West Honga. Okwenda kwanjira umuhereza umbyemizano otaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Hangura school fees y'umwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo Yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba y'umwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho no ija kwa wataho mukazana